Ki khubor ka Batese TV. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Da ki hajar ngot kinong kersan jong uba Equator nongrang u kertong MDC kaseng UDP na mairang nongklau constituency ha ka khat praterik urempang arajar arpusan kilatu chaka jialang yalap election jong kaseng UDP ya kabala pelong hamadan yele kai football jong kasunong dongki ingding habakran ha kajialang uba Equator nongrang nalor ki babun kimat ki bau layo ban pensai syakipad ba ulapan pauru ya ka jingso scam ban khor ya ka jinjob ha ka nika election MDC kaban salong ha ka arpui trek urempang arajar arpusan nalor ki nongket kambat ki dikhot jong kaseng UDP la senran lang yo ba Equator ha ka nika jialang yalap election dau MLA ka mairang constituency uba medba lingdo ubade ha ka jogpor u president rongba jong kaseng UDP Setelah itu kinong yalam jong iway ki parti ngadu idaktor yurika ilang iway kandidat jong parti kongres ladon yang mentrailang isiem kena ilele lang parti BCP ilawan yang mentrailang badhagani keting asko bangan adatin jaga jengi trailang jong kini kinong yalam jong parti bakar ringkal bat kini ipada kita dong hagi bagi parti kebaya wang balaya ketinggasan hari ini ketika pemerintah ngakalman bangga gaiskan bangin yo ya kejingjau baru ngapai lagi itu bilatip ngamdan kamshu ya kabangan lang itu ya lade Sibun pada penjob yang hadapai election pengelong MDC hantai District Council pengikmat nak bentar ya kaban tahu ya lagi ain lagi tahu ya lagi bil nak bentar kasi penskam susu kagum kariti sesar jong dari India haga kernet kaban reu ada nanti tengah asnam arbrai wasul tenap pengliyo aban tahu ya kibel repair lagalong kelandel kalau ada kentran berpesyai di balam mana lagalong ke gelandel bak kiwai kibel ada tu kepor kebeling kote ngilala yang bertentre bak ngilapa syak ke state government lingba ketenap DCA nak benta bangin yo ya ke jeng menjur na ulap jong ke jela hak bidai bak kentlanya ke jeng hok try ke jengi dong ke jat beliau hak bidai bak jeng hok try hak kendau ke siap hak bidai bak ikam sesya kadar bak nak benta iriti idustor ke jongi Helai hamba gelapa, lesi kita kaptu katni ketiga tingku, kian jong ke state government, bagi kian jong district council, nak yang jong ke sarkar, tapi payang sengi nak benta bangin pecamblia, batin janai susu, nang bagi la, bantin urong, bantin long ay, ya kita kian ke badan lupa kaptum kakernet kabah nurio. Tidak mau kapor kalingkot, akan tu kapor. Ngun sila yo show ya kabangin tabiang hadin bigyan ada bentuk lodong sedong state government begini yo kejenjol komanon kawan lo facilitation jong ajar ka kendai henry ka pasut napak kalong bahadin ka kendai parti di pigol jok kambun along kilo mikpat ante District Council dia marba ka parti di pigol yalam lingba de ibatin wel Bihar ibabang kuay ada waru play ibabat ke basis dan tamayay masa sentino dai batitas well kind UMDC lang tayo po sa radyo parti GDP malang kumsiyam hapok HEDC kilala ya penwandor biang ya kita gidel kita nging ngapen kre Masuk tenap kalong, minta kekiti ngilayo sisendon ya kata kecing menjur, nanti ya kata asen nagaliang jong ulat jong kejela jong kesorkar mikaliahi baro kawai. Kini kilo kikam
kita nagaliang joga parti UDP kalale nagamenta kari bakacat beliau. Nandam kam syuk ya kabangan langkan buntin hangwede berarti kam batau yang kita kiai nagaliang joga parti UDP nama gapor kalalingkot. Ngisu kemen sibun pangiyo ya UMLE ubadon yang kita besim kajingket klik nagamenta kari bakacat beliau. Ubadon yang kajingket klik nagamenta adong makatan baka konstitusi baro kawai. Nadu bailalong unang mikmat jongi nang ni na mayroong konstitusi ilawara isipun development gimapayar ang pintunay yang ikadong katay baka konstitusi baro kawai. Inaya gransyo ikilinti kisingking kisulok kiskim nakamenta kibadok kibakado nakamenta ukum silyang usan silyang kakibela ila le ibhatam Bakhamtam ru dotagi pang ke besitom kakibala nagayang joi ilale ke batam kumbai kular agapor biwan dan mikman ningkong bayakon iklison sispa na sispa iyangan Aisyah pada ngong kadai ke sisa bak ngapat nang pentam namar ngayoi basu kompak haksan persen ayai ida kelut nagai kamu play ulakir ku yang yeng kesem ke jongi. Kalau yang berbetulan nanti kam harga tuik sama akhirnya kayak sport apa baru ngitip idon yang kau ikan ke fokus kalau ngi alam nasiling bagani ngipintelan makin tuik kun sama gitu ngi akhirnya kayak sport apa bak minta ngiyok isisa bagani kadang ketain gitu ngi ikut sama gitu ngi dibesim mata akhirnya kayak sport kalau kita tebet bagayo yang bermikmat hakir resan perform apa Bakila long state player, bak donru kita long national player. Kita kilong ikam kita nagalang amili jungi ulale nak kita kemarang konstitusi. Syusyu kemasuk tengah kalong bangla angdu dan laipong support ligis 6 pagenyo ya district. Ngem layo dai top haki sigalang jungi. Hakili kakenti kum UMLE jora marang nakha konstitusi. Long ru ketua por kum speaker lala ban penorlong ban super sign nagamta tipata dibeton kejingya kindu hakikam kibapun nagamta lagalong ha ketrak trekam DC office SP office bakumju akadipio office bakiwai kalau persuk ikipada kadang don kam kampun nagamta bangin pengjan sisu ya kitipak ngun bapea bagi pada dan kamsuk. Let's go. Pagi dan pagi bagi parti. Hari ini dipakai tok, dipakai no. Ya UMLE jongi, dipakai tok, dipakai no. Yang parti UDP ke jongi. Pada parti diri. Ngong itu kepada ayah ke jenisnya. Jangan ke parti dulu. Pada parti ke behedu hak jelah. Jong ke state ke jongi. Pagi sokuman. Bangiyo ya undang yang lambak mabdu presiden nang ne na po mairang konstitusi ko jongi kajing putut por ka jopi ya UMLE jongi ka belong bolong si sendon undang yang lam ya ka parti rilu ko behedo hapo jong kejela minta ki beliau ke perkat seni bab kilatai bab dai sedang hagari ka parti bangila manai ya kajing syariah herai ki wei pat kinang lam jongi ki parti kita hamtam kiri parti kita kumai kita syumi ngong yapi ngamtip kan poisai kali kalau tek tum karyong kalau tek tum katur ko umsau kawan kebatang sipang kajado idai benai ke syariah nak kita kiri parti belakat hak janai kita tahu nama pi dengan ton sibul kentin lesi kita kan nama arba por belakut tiga kot ngawe ngak kepat yapi hak ni kenti ke pemerintah lesi kita sangat ki kandidat halak jang di parti kita ngitip kita ke parti NPP ke parti kot ke parti garu kita ke parti kongres ke we national party bagi dan ke parti pra disabishar hi mapi yanu penjit ringat dengan skam nama lalai sigi senang sigi tahu kat cakapangan lain away pengubi ke senang buat ke bawah priaso ngamdai mga susarang tak hinri pau sang pau hinyo pau lai pau kawai ke senang kapangangan lain Iwan ya kapan priaso lang hagani kenti ke pemerintah ngasopan bahwa iwan berpriaso banga kiyo ru yang bertrelang ban UMLE jongi gombalong ketu kadukang hasilong habis tiet kecetok kemni buy one get one free kamu tiet kawai pio kawai terus tengah nak betang ini perlok biye bilang wan berpriaso semai
Jit yang aku MDC biok lang yang amali dengan sedang efek yang bagi kamu kamu buat ini hagam jelas tahu yang nak liang kejonga ngam artian hakani kenti ke pemerintah balada kejop lumagadam nek te mesin macam anu ban ai ke syakri ke bapa ya upata ngan le ya kata bagang guys kam bagandang laru ya kaban tahu papen hai susu ya kita kian kap kumbra gobor lemba ka fashion je kerin dia hakat six schedule bakon juru bagandang la ya kaban warna ya ki kam terus prepare hagi sedang hagi tahu kaptum ki jingdon kam hapo la kajong ka konsumsi ng tahu mairang hi baro kawe ditang kini kitian ke bakendian kapuat kawe yang ipi baro ki pagba langsung sedang makantam kini ki walang ke jalang mahabang ilay nang niru sigiyeng isang ng sailam ni kiwelu bagin aya ke jigasan hakani kinti ya ka parti UDP yang bukan ini bagan yo ya ke jingjop ke jonga kadai ke jingjop Jopi, kajing job kejonga, ada kajing job dong ameli jongi, kajing job kejonga, ada kajing job nama keri. Kublai sibun, kublai siajar lo, kublai terakhir rat, undang dan kabar. Agam, agam.